ایوار باش بینرین هجا و خوشتوی بینرین بادینان ساد بینرین ایوار بادینان خوشحال بین جاره کدی امو هنگش نفی کدو جبوی پیشکش کرنا برنامه هوای روزانه ایوار بادینان بینران وکو این زانن کو اف برنامه روزانه رابطن میوانداریا کسانه که یانم بیشین چند کسانه که بوه که الویری بابتک بیتا گنگ شکرن و بیتا شروع فکرن و او بابتا او بیتن کو خزمتا همی تخین جواکی مبکتن بگشتی بو درست کردن و هم بیشین پیشکش کردن خلق افروکه یا برنامه هوای ایوار بایدنان امرا بوین میوانداری ماموستا زور برس ماموستا نجیب و نجیب انداما لجنه آبوری و برهنان الپرلمان عراقی آنهیا خوده دی بابت افروکه سروی چنده بیتن آیا کنگی دی بریارا پسند کرنا بودجه 2015 هیت دان اری افروکت کیش قناخت خدایا روی نشتنین پرلمانی سبارت بودجه افروکه گنگش چاول سر تیتا کرن کیش هر آمازانا بودجه 2014 برف کیش قناخه و چیتن اری بهر حریم کردستان سال 2014 چه بو اری هر او اواکو دم بودمی بو متیتن یان ام بیجین حتی ویگاوی تشتک مایا او جیده فریکن یاسایی بو حریم کردستان هیتن اری حریم کردستانی برانبر بودجه 2015 دی چه برانبرک بو بیتن اری برانبرک بو یان جیوکی هر سال دی بودجه هیتن و هیچ برانبر بو نبیتن اف بسیاره و چندین بسیارین دین وکی وی دیش نجیبا خانه هنه کرن هینن هیجا و برایجی شین پریکاوان جماره بین سرشاش آمدیار این پیوندی مبکن سبارت بابتی هر پیوندی که مبید سبارت بابتی بید بوه که خدمت کرنا بابتی بیت اکرن ام دی ورگین و دی بریار سریت دان سرچاوان لیه کر هاتوش بابتی درکوید ام نشین هیچ بریاره که سر دین و دی پیوندی هیتا قد کرن و دی داخازالی بورینه اشوین هجا و خوشتی بگین نجیبا خان دست بگه تو گله گله بخیراتی سر چاوا افروکه بو ایوارا بادینا سپاسیوات کین و صلاف بود بینرین تلفزیون هوا و بینرین وی برنامه تایید زور سپاس بودجی نجیبا خانم بیجین کنگی هینت بینن وکو تو اکش انداما لجنه آبوری و برهنان الپرلمان عراقی هین کنگی بینن کو 2000 بودجه 2015 دهیتا پسند کرن و دی کیویتات قناخت ام بیجین یدا باش کرنه دا بله از اجتماعی که دست بکم پیش بینیام من او و دیف پروسسا پسند کردنا یا بودجه عراق في سال 2015 وكوتشوانيا برلماني كوبري وبري ولجان بيوندر از بين بري اف هي بدماهيك به دتا پسند کردن اف پیش بینیامجی اس استنادت کم سرگلک تشتا یا ایکه دم 23 هات یا پسندش انجمنی وزیران هرچند تأخیر بو بس هات پسند کردن 25 هیوی پارلمانت پشوی خدا بو بس کرا دانش نکنه یاسایی هرچند نه دستوریش بس کرا نسایی جبردا خواندن ایکی پروژه ثابت کردن هات کردن انجام داد 25 هیوی پشتی هنگ دست پیکا ورز تشریعی پارلمانی کو هفت یک رأسا پروژه یاسا اخستت خواندن دوی دام خواندن یعنی ورگت نارا بو چونات تا ورگتن تقریبا امشي بيجين 4 دانشنت پارلمانی و زیاترش 120 اندام پارلمانا راو چونن وانا هات نوار گرتن و تکلیف لجنه دارایی و عبوری هات کرن کو همي راو چون و پیشنیا رو ور بگیرن ما بین 25 و حتی هفته ودا تکلیف لجان هات لكن راپورت خود پیشکشی پارلمانی بکن و هر وسط نوبرا بري يعني دروجا كو خدنا دوي هات كان رجا دوشنبه بو حتى كو بيتا هفتيا بهتن بیست هیوه اوجی کو بهت آماده کردن بو پسند کردن اگر حتی بیست نه آماده کردن جی بس نکلی جان پیوندار مجیلی دارشتنا یاسایی و فنی بوه بجته تکرن دوبت آماده کردن و برهف کردن و پسند کردن اجبر هنده از بینم کده افصاله بودجه عراق في سال 2015 زيكو هتا پسند کردن وش بیرنه که اینجی پارلمان و سرکاتیا حکمت پارلمان و حکمت بیگ با گل آلین سیاسی گل هندنا کو اف پروژه و سبت پسند کردن وقت پیامه که بو جاده عراق و هر سهر ما کردستان کو پارلمان یشیای و بودجه وقتی که گلک قیاسی دا پسند بکتن چکو سال دوری دراستی گلت ما گلت اخیر بو و 2014 جی نه هتا پسند کردن دا گشبینیک بو
خلک بیت کردن کو فعلا هات پسند کردن زور جانه تا بحثی ما بحثی سال 2014 کرد نجیب خان سال 2014 او قیرانا ویگاویجی او وضع سیاسی وضع ام بیجین نجاور کریه کو ویگاوی مهی بلکو او سردا نبوجی ام بیجین دست بیکا سال 2014 اف مثلا ارهاب و داعش و افتشته نبو لسر رایوی چندیجی بوجه نه هاتا پسند کردن و اف خلکه قوت خلکی هاتا برین لی اف سال دا امید بینین کو وضع حصای برطنگجی اف هاوکشین سیاسی گله کتنا ناف گورپانا سیاسیا بیشین چه عراق و هریما کردستانی بیتن لی بودجهجی بره بره پینگاوین گله کین باشتا بیتن بو پسند کنی چه فرقی اکنا بینا وی خوله چون کو تو انداما پارلمانی بوی وی خوله و خولادی چه فرقی که کو افصالت حیفا اگدن بیشین تو بینی ایشالا دهیتا پسند کرن مزگین یکا گله کامازن لی سالا بوری افتشته نبوجی و هر 12 هیفی چونو پسند نبود راسته اگر برابر دا بودجه 2015 بکن گل 2014 راستی تشت دست پیکی کو بیشتر فاکتره کو و جذبینیت کرد کو بیت پسند کردن او کو حکمت ها تجهرین مالکی نمال سر حکمی مالکی سبب کشن مازن ام بیشتر فشله اداره کرنا دولت عراق بو 8 سال برید 8 سال يعني هالصال نا حكم رانيقا الديف دستوري نا حكم رانيقا الديف توافقي نا حكم رانيقا حتى برجوان ديو بيجين شيعة دا بيتباري السنة دا بيتباري كردا دا بيتن دجا هم يعني هر كسك سن من نبو شوي إدارة دا بالعكس بارج رانيقا جلقا مظن بو في حكمته لا تش ناحية دارایی و تش ناحية آبوری و تش ناحية عسكري و تش ناحية امنهی و همین ناحية و بيجين مالويران اكيهلا چو رجيم بعثا قربا قر بيجين ارسك جلك جرام بو عراقاني هلا هش صالة حكم رانيا مالك يجي هر وصا جرانيا كمازنش همي رويا و بو حكمة تازه حكمة تازه امشين بيجين يعني هفدنجيا همي كتلين سياسي همي بيكاتين عراقي بون كو مالكي تبيانا مينتن تبيا حكمتك بيتا تشكل سر اساس توافقه وشراكته اجبر درويا ايك يعني نف يعني بو چهار سر كدنا كيش نف عراقي اول لازم حكمتك توافق بيتن همي كاست راضي بن بو حكمرانيا و شراكت بيتنها ما تنها كسك بيت ان يك حزب بيت ان يك لا بيتن همي بشكداري بريارا يعني بريار دان دابن يدوي يعني جواك نيف دولتي افكسين كو عراق حتى كهوجي وانا تايبت امريكا ودولة انديش ين اقليمي وشي نيف دولتي تأكيد سرهندت كر كتب يا حكمتك بيتن بشيتن فان بيكات يا فان لا يعني سياسي هميا برنجكي برببتن رنجكي كود برجواندي هميا دبيتن يعني يمشين بيجين برجوانديا یا بشکی جی هات اگریدان برجواندیا گشت و برجواندیا گشت بیابتن توافق بیتن حیدر عبادی دکتور حیدر عبادی دم اف حکومت ورگرتی راستش حزب الدعوه و هر دوله قانونيه بس هند تحديدات بهاتنا دناندنش تش مرجع بيتن تش آلين سياسي بيتن تش دولة زل حزبن ايك شو انا لازم شراكات برايفت يدوي اف قوانين يدقريك تبي بهنا بس انت كان كيشن نوبر هرم كردستان وحكمة العراق بهنا شهر سركن مايك محددنا هر وصا كيشن نفسنا وقال حكمة قال شيعان قال حكمة العراق في الارج بهنا شهر سركن افهمي بو يعني بولدرك و اف حكمته سر اساس توافق بين دناندن الفيري وقت داس بكوري خو كري هيفون هدا يعني هشتنا وقت التكليف كرن يازدينا هات التكليف كرن الفيري داس بيكر كو شول كان اف شول كرنجي كو بوجا بيتا بس انت راسه تاخير بمضيف قانون الاداره الماليه العام فيابا دمايكو هيفاده جهز برلماني بس دمايكو هيفاده 12 جهز برلماني واجرت خو كان مجال ديار كان 2014 جبر كو مالكي سروك انجمن وزيران بو اما همي تجدبو بريار همي ابو كاس نبو نا وزير دوري هر او بو وزير نفط هر او بو ربا برنا دولته هر عسكر هر او بو همي وزاره انجرين كان اجبر هند بوجه وصل شكر بول غوري برجواندي اخو غوري ديكتاتوريات ويفيا چونكو
بودجه همی بجین یعنی قنبله بون تدا گلک خالن سزای عقب هرم کردستان تدا بون برینو به شهر کردستان گرده بود مسئله نفته و اوه همی بونه سبب هر شش هیبت اولی خولا بوریدا کونه هتا پسند کردن خولا تازه وقت یعنی سرارای کو گهرینا مالکی و چه بوی الویری کتنا قیرانه که داریدا بوهای برای نفته ها تکیم کردن چه پاره نما بود خزینه دا راستی جه تعجبه و حتی نو کما چند کتاب هنرتینا حکمت الاف پاره بچون 114 تریلیون و 900 میلیارد دینار سال 2006 حتی 2013 یعنی زده دهاتی چه بوی زده دهاتی چه بوی کو نفر بچو بله انا بصير كيف بتشوي غير عسكري هو بتا ديكر العسكر حتى انه ك يعني ابوي مهني يعني انا ابو مهد جوتا قلتي اگر الخدمات والله راني خدماتك تشب ورزقها كبرانجينا كنت بيجي خدماتك كنت بيشكش كرن باشه حکمتانی هات بشتنی خالیه چپاره نمایت خزینه دا کی بچو امجی بسیارد که نو که لجنین پیوندیدار الپارلمانی دیفچن دیفچونت کن بزن اف پاره کی بچو که نه پاره خلقی همیه راستی کتب یا بیتن اوه بیت دیار کردن مسئله دی یا بودجه نو که وکی وزیر دارایی دیار کردی طبعا باشه بودجه هرم کردستان جی که 16 تریلیون دینار عراقی سال 2014 نهات یه هنارتن و بریاره که سیاسیت کسی کو امشه بیجین برینا بودجه هرم کردستان موچین فرمانبر هاتا کردن يعني خلقي ما جي راستي يعني خلقي كي خراجره خلقي كي جلك بنت حملك ما ظنكر والشر ضاع جهات السر افشرا كمصدرين هك بجن تحدى ومشكله انه كسر سريع العراق وهرم كردستان جي برهنگار بو يوان جروب تيروري البيري وي يعني وي ديورت كتن كتفيو بيتن افكيشن اوف حكمت هرم كردستان العراق بهنا تشار سر كرن نبس برجوان ديا هرم كردستان دايا يا عراق بر هرم كردستان چونكو هر دولتك نوكا جواتني في دولتي يعني الشرط وانا مرجع وانا بوهري كنا عراقي او تفيو بيتن تفيو بيتن كيشا بين تشار سركن تفيو بيتن حكمتك وشراكات وتوافقي بدرستوهي برباب تشيتن لانك لانك نافتني بيت يعني حقيقات بدناها ما جرتا قلت يعني بس هم نو بيتن وسر وسر وكي مديتي بلد تفيو بيتن فعلا او خلاتين هاتينا كرن سر دم حكمرانيه مالكي تفيو بين تصحيح كرن اجن هي تصحيح كرن اوجی نامین تن اوجی دگارین زور جان نجی بخوان تا بحثی وی پاره کر اوی کو هات یا برزکرن و ام بجین و چند سالا دا و ویا با زیاده تر لی هات با لی مدید بانک خالی بون دسپی که هاتنا دکتور حیدر عبادی دا بو سروکی ام بجینی حکومت عراق فدرال بحث مبلغه که پاره کر درستایی بیرامنینه کو یه برزه حتی ویگاوی و نظام دیار نینه جناب تا بحثی وی چندید کت کو لجنه هاتنا چیکرن بودیف چونه اری والجنا حتی ویگاوی بالگه یک تشتکری دست خدا کو فلان کوری فلانی اگر که بو برزبون آبی پاره نمونه ام بیجین وکی تا گوتی همی دا سالا دست نوری المالکی دا بون اری حتی ویگاوی تشتکی و صایه دقیق هیا که ام بیجین بله نوری المالکی بو اف پاره همی برن ویتن سزایی وی اوه بیتن گرفت هر سرکی که عراق حتانو که يعني راستی چه دولت بون كتب بيجي شنگسته دولت بونه يعني نينن كتب بيجي اداره كوصل كتب بزاني فعلا يعني يهاتي اداره كرن بس با يعني او اداره هاتي كرن سبب سرکی کو ولا وزبونه و حتی چند ساله 10 ساله پشت رژیم و بعث گربگور هاتیه لادان چتشت باشتر نهاتیه او کو گندلی همی دام و دزگه دولت عراقی اگر افاره من اماجه پیدای او بس هما زده دهاتیه بله هر وزارت که تو به چند پاره چنه اسمال خوبه یعنی او پاره هما هر دیار نو همیجی روش بروشیات تا دیار کردن تا آشکارا کردن که همی بگندالیه چو یعنی بونمونه وزارت برگیری و وزارت آنکرت امنی او خوش سال 2005 وره ماسترین بودجه بوانه تا ترخان کردن یعنی همشین بیجی زیادترش 100 مليار دولار بس بو كارت امني هات يترخان كده باشه كا امن بالعكس نيبا كا سيكو عرض عراقي يعني كدست داعش ده هر وصا چندين يعني جيش كا وصا حتى انه كانش يا ايوه اوجش فضائيه هيا واوجش هواء هيا تتا راجع هاندن بشتينج حتى دوم دزجه هندجي حتى بهي وزاره اندجي همي وزارتان افغانداليا سبب السراكي بو فشلقا يعني يا اما ام بيجين حتى بيگاوي کسکی بناو دست نشان کری نهات دیدن ام بيجين کو کسکی بناو فلان کر فلانی اگر که سرکیه بس تو عفوا تفكر اگر مجال بدان
الهمی دو مدزگه ها چش اکبر حرم اداری حتی بگهیت دی ماهی که بله هم عمودیجی هم افقیجی یعنی گندالی یعنی سبب سرکی آن فاکتوره که سرکی بو فشل بونه همي الشولا أن أف بجن هوصا زبلح يعني كديار نبوين على أرض الواقع همي هاتنا ديجن يدوي مسألة أف خورا نكشنية تنكشف كان راسي شفافيت أكاد بوجود هن صالو زمان نبون حتى ما دخاص كرش حكمت بمديار كان أف خورا چند شوية چند تا تديار كان يعني بسيطرين مثال أما عندما اللجنة داريت خلابوريدا يعني ما قلت بابو بما حركة نقدي يعني كود خورا اختش نفته تيتن دهات نفته وچتت بانكا صندوق دي اف اي دا پشت بانكا نواندي بانكا نوانديش نيكا وي دولار كتا دينار و دينارش نيكا توزعت كتن و ابا همي بحركه بما بيت ديار كرن وكشفك بار بك ندمه يعني ام لجنه پیوندار نتا ديار كرن و اگر اندامك يان كسكي شيا با دست نشان کتن گندالیه که الجهه کی و وی کسیش دیار کتن داهتا اتهام کردن 4 تیرو رو آن داهتا برزکران تا کشتن يعني اباجي يعني حتى سلطه قضائي جي وی رنگی بون ام جمجين يعني اما بريار تاتدان ديف مسيز بو يعني قالك بريار قضاء انا بجم همين بريار بس بهرا بيتر نوكا اف تشوكسوزيو قو تبيو بيتن حكمران يا عراقي بيتا كرن بري همية شر مازن جندليه وجندلي جيبو سبب هندك وجيش فاشل بو ونش ياخذ يك دقه جبران بري داعش خو بجريتن او سلاح وبورا وهمي كتيا جير دسته واندا وجبلي او بورا هات يبرزكنني هر مفصلكش مفصلن دولة العراق بورا جالك تشوي ديارنا زور جانا نجيب خان برادر جالك سر هيلينا و خاد نقد كرن جيب لا ما ورگرين کاکشوان ایوار باش کاکشوان هکر کرم کی الو کاکشوان کرم که بچک دنگی خوشی بلن که ما دو بسیارش خانم هبون بله کرم که بسیاره که زیاده سال 2014 چله هست بله تهی نویری او برین که پشمرگه بون زگذره که دو مراحله که مثلا فرمان برینه که بزرگان خدمات خوبی و کوچ نکه پاره بدی کانی چه ویدیو هکر بود نزانم بسیار دوی گلک نه واضح بو از تینا گشتم چک دنگی خوب لن کدام باش گوهل تبیتن کاک شوان هکر مثلا ما مستقیش مرگلم بری 4 سال قضیه بعد فرمان برم مزید از خدمات خوبی بدل کوچ نکه پاره دادم بودی 2014 2015 بلکه اول نمینه کجا باوری ما او بابت ما وگری داینه ما بله مشکل مادام پیشمرگم ده جواب بله باشه زور سپاس بوده کاکشوان زور سپاس بوده شیخ جهاد گلمه ایوار باش مرحبا برای جان سرچاوید مکرم که باشی برای جان سرچاوید مفرمو بخیراتی ما زور سپاس فرمو والله فرمان برم لأن حيشوانا بله لقى نتفرد بخانة قصعة كذا هذا ما جاي مرات ما ورنا قلت أخوالي بانصرة يعني هالقول لك فينا لونا زور سپاس بو چونه تا گشت مره مراتو ما پیوندی که کی بو مجبیر کرد کی بو هاریوان کرم که الو هاریوان فرمو مو مصدمه باش سرچاوید مباشتر ام خيراتنا ميفانا باريسكي زور سپاس خدي ما بس يوم من هي بيجي بس خيراتنا يوم كوريبي بيروس جنا كاشين بيجي مكبدنا من هزار كسن عربي تو بترجي بله زور سپاس بوده کاک هاریوان بس خوشی روی که میشه رب العالمین پارین زور سپاس بوده نه پیوندیه که بله زور باشه کاک شوان بحثی ام بابت ما بو خوب بس برای که ما چو بیشتن او خو ام بسیاره کی گویی دیگه لک وقت بوچیدن لی ام دهینا خالاویا دوی یا کوی بحث کری چون ام دهینا بوجا سال 2014 دو کا چلی آت و قوناغ توی گشت نکری و مل دست به کا برنامه خوشی بود بحثی و گوهاستنا خود کرد الدایره که بود دایره کادی بیجیتن بحثی کوجمه که پاره که درستایی استینه گشتن و زانم مرماوی چه بو
تا گوتی امی برسویل سر دین گوتی ویتن ام هندک پارا بدین اسبرینو که پیشمرگه بوم بگا و اساطی مسر وزارت کادی و ویت کوج مکی پارا بدن چه تشتکی و صحیح ها بله او بحث صندوق تقاعد كتن بله او خدمات كل بيشمرغوتيه كريد حسابيت خدمه لغرض التقاعد بو تقاعده تقاعد جي طبعا فيرانجيت دو مزراندن صندوقه صندوق تقاعديه بشك موظف دات فرمان دات استقطاعات هيوانج تبرجتن وباش ديجي حكمات وزارة الدوري بارتكتن افقن خوننشيني بجن العراق يكونوا كجباجي 15 صدى وزارة الدوري ده صدى راتبه موظف يعني استقطاعات في وقت او خدمات اگر يعني او خدمات كو زاده بتني بورانه بنادان يعني وقتی کو پیشمرگه و برهبت برين وي وقتی تبيو بيتن وقت خدمات خو زادت كتن او استقطاعات صندوق تبيو بيت بداتن بله برنامه خدمته چون کد خدمت لزده بيت کد 2 سال 3 سال گوره هنده دهتا تقسیم کرون ده حقی به صندوق دات استحقاق یا تقاعدیت بجنه زور جانش بسیار اندیم برادر بحثی گیروبونا راتبات کرد نجیب خان گیروبونا ام بجین موچین و ام چند هیوان دو سینه چندن گریدونه که نپسند کرنا بودجی عراقی به هیا راستی يعني اجي جلكت ايشن بو فرمان بري المهميه تايبت هندك واجي يعني فرقي جينا بين هندك يعني وخورا جرياوان ودست خوشيل وانت كاين في ظروف هوصاي الطنق داش هميره خا يعني صالقه يستخدموا سر خلق كيما همش روي في شريبه هم روي سياسي وكو بريارا برينا بوجا وموچن ين فرمان بري هات يكرن هر وصا اف پنابرین کو زده هات نبارگرانی سر هرما کردستان خلق که ما خلق که گله خوراگران تاریخ دسجل کتن و خوراگرد نوانم نه ابخو گردانی نه پسند کردن بود جوا راسته اگر بوجنه تا پسند کردن سال 2014 دا اکثر 12 اوجی موچن فرمان برانه كنت في بيت دان يعني امشي بيجي اكثر 12 نفقات تشغيلي ضروري كو بهنا صرف كرن همي باشن عراقي ورقت بس هرم كردستان نه ورقت نورجش ببريورا كو سياسي ام جواري بوين كو حيدر عبادي بداتن حيدر عبادي بشتي وزير نفته هات يه هرم كردستان هي و 11 دا کو او کجمه 1 میلیارد دلار برانبری 150,000 برمیل نفته کو هاتینا ابراهیم کردن آن رکفتن سر هاتیه کردن 1 میلیارد دلار گشت هرم کردستان برای 150,000 چون یک 2015 یدبوینا 250,000 برمیل بود گرس صادت کلگهن پارزگاه کرکی که یه اوه هی دهتن پر یه فرمانبر و که همی بشین دین عراقی دهتن بله اونو که بری 4 روزا بریار دایکو سروک انجمن وزیران دست مزاختن بکد بس چون کو بودجه به هی پسند نبو صلاحیت دینن يعني همي بيت صرف كردن صلاحيت اكثر 12 بس چنكو قلتي دهاتيت که هر چند بپیچوانی قانون و ما يعني ما يراجع هنديجي كو و بپیچوانی قانون کو اكثر 18 بيت صرف كردن اكثر 18 نه چه قانون بيجن نه چه دستور بيجن بس چنكو دهاتی که ما تنها بو موشن فرمانبر چنكو نفت کمترش 5 دلار یا گشت 42 43 بو فرودنه الفيري باش ابو جهر كردستان بتايبت بجن موجن هر ين فرمان برا ابخو 1 تریلیون 300 میلیارد اگر اكثر 12 با بس نو كبو اكثر 18 تقريبا 703 حتى 705 مليار بس از بينم بلكي بشين جبر اف يعني قيرونك وهرم كردستان جيتا تريليونك تشكيم تزيدا بشين وزاره الدوري بنيرم بو هرم كردستان جلك وبسيارة متكر كان جد هنا أسخور نظام روجة كيش روجة دهتن بس يأظن بروسيس هنارتنا برانجيا أنجمن وزيران برياردا وزارة الدوري دكتا كتاب دهن ببنك قنواندي جي كتلة نقدي چند هيا حتى بنريد بهرم كردستان طبعا بريكا كطيارة شركية بنريدن يعني اف شو لوجستي امشين بيجين حتى بنريدن وقت بيتن هكر هرد بهي بهتا دانو ده خلق موچه خواري گرن بله زوجة نجيب خان اف پارتی تهنارتن یعنی بیشین بودجا عراقی او کو بهره هریما کردستانی لی اری دی اکثر بو هریما کردستانی همی بودجه هید یان دی دم بود همی پیچک وی راو هیوکادی هندک عردکی دی راهو سا یعنی دی جاوه مهر لی بیت حتی او مفرکن یان اکثر دی همی هیتنو ام دی اف سال 2015 امن و امان پدرجی بسیار کجه خدایا گلک راستی او رکفتن هات امضا کردن الگوره وی رکفتن کو یا اشکره کو 250,000 برمیل و 300 بنا 550,000 برمیل مقابلی 17 صد هرم کردستان جی بهتر
راست انه كتبوا جددون دي 15 تریلیون و 441 میلیارد که اوه بشه بو جهر کردستان اكس 6 دلار بن هر برمیل نفته بس نو كيمتره طبعا ده كيمتر جليتن بس چه کشن دارایید نافبرا هر دو حکومتان دا هات نچاره سر کردن یعنی حیوانه ده بشه بود جهرم و کردستان هتن حیوانه ده هته هنارتن سر 12 واجبات هته هنارتن امشه بجین تشت روتینیت یعنی اداری نه اما کو بجین ریگره که بیت کنه هنرن نینش برچه گوری برای کفتنه ویا بشکش ناف بوجیج دا بیشتن اگر هاتو چو لاینک پابند نبو مرج خو يعني كهرم كردستان النفط نهنرد حكمة عراق فدرالي وقتي حقها باش بوجه هفدا صد نهرد اگر حكمة عراق فدرال هفدا صد نهنرد و هرم كردستان غاز نهرد وقتي هرم كردستان شيت غاز خونه دته و وی یا نفتا کرکی که جیگل هرم کردستان بفروشیدن و پاره ور بگیدن بس از بینم یعنی افتشتنا یعنی نهایت یعنی ده دولا جبهه کن چون کد برجواندیا هر دولا یاندایا او حیوانه ده بشه بود جهرم کردستان هیته نردن حیوا ایک چون که هشتا بود جنات پسند کرن دیف قانون که ایک سر 12 اونو که بو ایک سر 18 هر چند ما گفت نه قانونیه بس جبر کم دهاتی او ده بشه بود جهرم کردستان هیته نردن و ده موچن فرمان براجی هنه دان زور جانا ده و هر دو پیوندی آجی برگی کاک ریبر ایوار باش ایوارا وچی باش بر سرچاوه میکرم که گلب خیرات نامی بانواتکین زور سپاس من بسیارم ناسرکی راستی و مالکی حرامخور مالکی وکیل فیژن یه دکتاتور کاک ریبربری اگر تا بابتی و تشتک بید کرم که اول وکیل فیژن سری بابتیه یعنی اف قیران اخفیت عراقی دا و حرم و کردستان دا و دست بیکجی داعش داخل عراقی کریم ایا پارلمانتاریت ما تشتک کریه مالکی بکشنه بر وکیل بیژن دادگاه آن نه و بسیار دویجی عبادی 17 سالات وکی مالکی ده هبت آن دیشیانتوی وکیل بیژن وکی پارلمانتارا دی پارلمانتارا بد آنج ده هر شیانتوی وکی مالکی بن سر عراق خیلی و سر حرم و کردستانه زور باشه زور سپاس بوده کاک ریبر کاک نورالدینی وار باش کاک نورالدینی وار باش الو کرم که کاک نورالدین السلام علیکم علیکم السلام کرم که خیراتون می‌کنم زور سپاس فرمو برا بله از بیرنا نجیب خان براستی مجالا که مسئول بلا شما را برای خانزاد سورانی لیلا فاطمه من نجیب شد حیات دست خوشه که دست خوشی لیستم زور سپاس بوده سیارم بوی آیا امزه برای دفجه انانی که جهید امتیت ناشی کمی بزنم آیا اجر سرکی نفسنکر نبوجه چه اویا بیجی حتی چند رم باراری سوز عبادی هنه آیا دیبنا نجیب خان عبادی جینه وکی مالکیه تقریبا بسیار هر وکی کن زور سپاس بوده کاک نورالدین باب تورای تلفن ایاد که کرم که الو کرم که برایس چوانی باشی؟ سرچاوید من بشم پشک داری یکن کرم که تو پشک داری برایس کرم که سیدای من بله و دیاره پیوندی آوینه ما بله ام ده برسوا بسیاره دیمه بید هر برادره که پیوندی بمکاتن هیویه جد کم کوزی داخل بید چند که وقتی ما همی برفدی ماهی که وچیتن و وقت زیاده تر نینه کاک ریبر بحثی بید چندید کتن بیشتن هوا چه هوالدانه بوه که نوری المالکی برف دادگه و بچیتن گوری و مستمسکات و ادیلین کن دستی هوا دهین هین وکو پارلمانتر راستی او خلطی هاتی نکردن و او فشل اداره دولت هاتی کردن صانعی نشد و به محاسبه جی نشد بله این زیت هات نکم کردن شلای اندام پارلمان و استجوابی بیت کردن اکثر ساقط بونا مثل ونوكا تحقيق بريفنا كوتشو اف جيشك او قائد العام للقوات المسلحه وقت تقوت وبصانه اف مثل كت دست جروب تيروري وداعش دا وحتى انه كهمي تبلن اتهام تشمبوي وتقصيريوي او ايك يدوي مساله افورا
وبرزبون في بوري وأف كيشاك وقالك هم بله بله أبا هميجي نكا إمزيتنا كوم كرن وهروصا بوتشون لجونن شأمنو دفاع بيتن نزاهة بيتن همي فايل في ملف يديف كان همية كوم كرن نبس أببتنا يعني حتى عقارات شوهت نفرتن شو تخصص بون بوندكا شو خلق كاتيا تعين كرن سلسة حتى أبا قاعدة سبايكر يعني هزارو هالصد جنجن وانا همي وكي مذبحك همي تقصير وانا وهمي أبامي زبرة كو مسؤوليات السراكي مسؤوليات ملكية قال ملفن لا يشيعابا لا يسنابا لا يكرداب أبامي يتهنا ديار كرن روج بروش و أدلة تناكم كرن إمزة تناكم كرن وبشين استجوابه يمكن وتأكيد جي تأكيد جي وقت برلمان بو رأي عام أبا همي بأدلة إثبات كرن إنه كيا يتتا ديار كرن روج بروش يعني أبو خلك كي تتواضح كرن او كتاب الدركتين او باريهات زعي كرن او فشلا المسألة ويا وزارة برجريدا وزارة داخلية تشش سلاح فاشل تشش او كسنكو نال موجود وهمي هاتي متعين كرن بل أبا همي ملفن يتناكم كرن ودهنا روانا كرن بو دادجه بس أمش بيرنا كن اف نوكا قناغ نوكا دسبيكا تشاكسازيه دسبيكا بريارا كو نهلانا جندليه نهلانا خلاتيه وشاغير جانو كا ادلو ومستمسكات هنا كم كرن وقنا غادي برا هر كسا جديت مساله كرن مساله كرن شلايه يعني حتى انه كا هميلا بتايبات او كسين كو خدان بريار كما راجعين يعني شيعانا وهروصا انه كا كسروك انجمني وزيران جو خوبند بگریدای کو بشتن چاکسازی بکت اگر چاکسازی بريكو مساله كرنا يا وان كسا برلمان جي راستي برلمان جي وجاره بيتر هزا خو قوات خو رول خود بینیتن کو بشتن مراقبه جفدريا يا حكمت بكتن او ملف جندليه ويدخلت كاتشا بيت ديار كرنو ومحاسبه كرن زور جانا افهم بيجين برسلك بو بوجي اوازيانا بين نوري المالكي وام بيجين دكتور عبادي جيدا اف بو برادران جي گشت ام بحثي افي بوجي وفريكرني هيفا نجي باخان تو نابيني كو افا تشتكي دمكيا نشرت الصباحي افهم بيجين ليك دلمانك تشيبيت راسا نام غازي بنيرين نا او بوجه مفركن يعني ام زفري نباريجكا برينوكا يعني او 2014 رويداي تشتكي كيم نبو يعني ما سر بور بوچي لي ورنگرت كو هر ام ايك جار افي امزاي بكينو ايك جار اف صحبه صافي بيت دلي خلق كيجي مرتاع بيت حتى كان جازدي بيبم ولا تشوف من اللي بيت كادي حكمه عراقي رحمه من بات امضا کردن و ما بودجه فرکت حتی از موچه خود ویری برگرم حتی پیشمرگه کل سنگره که موچه خوب بگیرید حتی کنگی دیم چاوره دست آبیم بود چی سال اگجار نبو راسته افخو كيشا سركي اواكو وجود ملقى حكمة عراق فدرال كسيستم فدرالية واوان عقلية فدرالية حتى انه كبدرستهي يعني نهات تطبيق كرنا تقبل تطبيق كرنا نا حتى وقت جبجت كان جيت نحيا وجبت نحيا دي بيتن يعني جبجت كرنا مبدأ فدراليته حتى انه كبشويه كدرست نهات يكرن يعني سحت كان ما وكي اما يعني باش عندي ام باريس جاندي بهمي اخاف ند بخلق سرك جوي بعقليته قالت اشتين يو ايكي وقتي يعني ام بيجن هفدا صدي باش بجهرم كردستان تبي بيتن هرم كردستان وكهرمك تاك هرم العراق فدرال جوازيه كبيتن حتى هنرتنا يا بوجينا وكي دامو دزگهندي همي هيواشنيكو وصولات بچن وكتاب بچن شنيكو باش بجبيتن خالد يا سركي كو ام بيجن اريد فريكن نفريكن جاجبيني بيجم صاله 2015 وبفيري كافني دهيت اجيب اجيكرن شنكو حكمت عراق افضل بيترو محتاجي ما بوشي محتاجي ما ايك نوكا شر القال داعش واف بين صدو بين جهه ضربه ملت نفتنا تشتكي كمان زياده دهوتي عراق زيادات جتن راستا بوچونه تنبشتي هي واشش كو نفط زياده بيت جهه حفته و4 حتى هشتي بتشيتن ابدا دهوتي كي بوش بو ايدتن بو عراقي هتن او حتى نوكا كيل جهن كو باريزجها كرجي كي نشن دربخينن ونشن تصدير كنجي اجبريكو هرم كردستان نبيتن يدي ريكو داعش نشن ريكو هرم كردستان او بيد في هرم كردستان وبشبو جبنتن ايك وك موجود وك واقعكم محتاج هرم كردستان شر قال داعش يدويجي كو نشن في نفط بدربخينن يدوي نكا هوجي
دعماني في دولتنا دعماني في دولتي يجي اجر حكمة عراق فدرال درس شراكات بريفانا بالتوافق بريفانا مشكلة قال هرم كردستان ترى سرنا كتن ورازينا كتن راسي دولة هورينا كم يعني انا مش ظانين وقت داعش هاتنا مثل نهي شاش هاتن یک دولت نهاد طواره که حتی بویا هی و هشت او دید يعني ما ترسيس سر هرم كردستان هي شنيكا همي جواتين في دولتي روبونو وقبيل ناكر او التاكر بوشي شو ديت هرم كردستان يعني هرم كردستان جوازيه قال ما ظن العراق نشيا سنو شعب يبي نشيا شعب كتاك حتى مش بس هرم كردستان لا يقدنجي كرازي ابو بس سبب سراكيبو اجبر هندك ودو بشتن دعماني في دولتي ور بيكتم تايبتي امريكا تفيو بيتن كيشن قال حكمت هرم كردستان من تشر سركن يدوي استحقاقت منها نما تشتكي ذات الطلب كريا تخير القل منا كان تجي قال منا كان استحقاق ما دستوريه ويا قانونيه ونا خيرك كلمات كمي جوز خود فروشي بريكو شركة صومو وباري ما بيتن أصلا كما جي بس أو سحبتها قضية مسألة باش بجماعة يصلوا 2014 حس كان في خالد ديار كان كشازة تريليون وحطاني كان نهاتي هنارتن بويجي تشارك وهاتي دون هاتي ديتن أو كل جناح وهاتي درس كرن نيناري هردو حكومتنا أو ديفتشن أري أو نفط هاتي كفروتن كاتشندا استحقاق وكي أو بجمع استحقاق سر هرم كردستان الصالة كاب أو نفط كيفات شوية برنبري استحقاق هرم كردستان سر حكمة عراق فدرال أو لجنة مختص ده راپورت خوب خلال شش هیواد قبل دماغ بینتن پشتینگه او پاره دیت هنرتن به هرم کردستان زور جان قالك لهندي بيجن فلان مستفيد بو اجباري كفتنا عم بيجين هولير وبغدا كليسا بارت هنارتنا غازي وهنارتنا بوجي كي مستفيده اري حكمة عراق مستفيده حكمة هريمي مستفيده يان ام هردو قالك مستفيدين وديجيان بريفاتشت هر ركفتناك مع ما تودس حكي برجواندي تخو باريزي اجت برجواندي انت مجبورني امضاء بكي هر دو طرف مستفيد بس بهرا بيتر امشين بيجين يعني قونوغون وكذا هر بهرم كردستان يجي هم بو عراق فدرال يجي يعني روي او بوريفا اف قيرون ام ترو بورين تصالو بوريدا اجبرنا كان عراق وهرم كردستان تهاوبش شر داعش ده يعني افشر داعش كو نبس هم ابو عراق فدراله هرم كردستان جه هر دو ولكن كو بيتر محتاج بايكابيتنو محتاج عراق فدرال بيتره يعني بهرم كردستان كهرم كردستان محتاج حكمة عراق فدرال بيتن برجواندي هر دوكات مصلحتها هر دوكادايا يوم الروي او بوريفا يا وانا بروي السياسي وحتى او بوريجا بيدوينا بس با يعني بري كافنيت شتكي جهات ديار كرنج بلي ك مشكله نفطي او بند سزاع عقابنا ولد بجدا صالانه بند سزاع عقابته ما في صالانه ما ينتهي يدوي راستي تخصيصات يعني هزب بيشمرگين قهرمانجي او جي بيشكفتنك بوك و هاتي انجام دان باشكرایی کو تخصيصات پاره دان صالانه تنها بندك بو امشي بيجين هم بس بو راضي بونا يعني راضي بونا يا سر ورقه نزاتر يعني دو بيستلفك بيت دان نوبرا يعني بشتي ركفتن تتذكر نوبرا سروكي انجمني وزيران سروكي هرم كردستان بو دانا سلفكه التسليح وتجهيز وتدريب وبيشمرجي بتذكرن وبس وفقا للدستور بس هك وجن سر ارض الواقع كنا تذكرن اما بس وقت تبورندر تذكرن البيرن بوري تخصيص كري هر عندما قليجي السروي نصهين بس با امش صح يعني صولد بوري بوشترا كو هفدا صادش قوات بريه ان ديف اولاد نديف هفدا صاديه ديف جمارا كنجبو كو مثلا يدو كه چند هفلر چند سليماني چند غوري هنده كو جمارا بيشبرگي و تخصيص بود بتذكرن كو قلت 1 تريليون و 200 مليار 1 مليون 200 مليار بهتا هنارتن وك بو موچن ين وتجهيز تدريب يا هرم يا بيشمرگن زور جانه نجيب خان كتله كم بيجين نوا برلمان عراقي داكو پشتوان نبیت یان دلتنگ بیتن هم بيجين في برا پاره کو بو هرم كردستاني دهيت هنارتن يان همات اصل دا اتپسند کرنو بو جه هرم كردستاني دا نحزن كردا مشانه دنگن كو دجي فيري كافنيت هين بس بورا بدر دولة قانونية أبن بيجين يعني كو نرازي بون كو حيدر عبادي بو يسارو كان جماني وزيران او كاسين كو دفيتن اف حكمتا فشل بينيتن دا بيجن ولا بابا اف حكمتا سرنكات يعني ريجرن
نحزن يعني بروسيس سياسينا نحزن بيشكتنا يا حكمة عبادينا وعيني وقت يجي يعني نحزو ودجمنن ين هرم كردستاننا بس ابدا نقويا نجحت نوين ندش كسنين تشكو بورو بيتر قال هندنا كو افريكافتنا بيتا بشكش بوجع رق فدرال وبيتا بسنت كرن وبريبا بتشيتن بورو بيتر قال هندنا هيك الله دنجتين واجي يجي يقول رجع هندنا تشوا نايو دستوري ونايو سوي ونعقلنا عندك تصريحات الدنو عندك اخفنا تهاجمتينا كرا بله ند برجا ونددا باشه اگر همي كتل سياسي نريد خويتين تحكمت ده يعني هيك بيجي حزب الدعوه ان دوله قانون مسرك انجمن وزيران شوانه كانت وزير وكانت همي شوانه تحالف وطني شو وزارتك منصبك يك بيجي يجرن كيت نف حكمت عبادي ده هر شواننا او همي رازي بوين يعني ركفتنا برد حكمت ده بسنت كريت انجمن وزيران باشي هاتيه برلماني بس ابدا نقول تنها بهندناك و يعني بهندناك وبيتر مشكلات شيء كان بيتر هندناك والشارعي دجي بركبتنا بكان بس دنقوية كامن دش كاسنين نجحتنا نشوف بوجا برانيا دنقا او بجن اغلبيه البسيطه جديده بريبرن سلوكاتيه برلماني رجده بريبتشتن او كسن عاقل وبيتن وفعلا قرانكاري وشوكسازي تشبيتن قال هندناك وبيتا انجامنا زوجا نجيب خان سال 2014 ما بود جندید لید و هیوین دیمای دا مدید هندک هجوم پاره تی تفرکرن بو هریما کردستانی اری او پاره سرحسی با بودجی هریما بشه بودجی هریما کردستانیه یان اوه قرک وقتک دهیدن ده حکمت هریما کردستانی داد یان ام بیشیم گشتی بودجی 2014 ده چاوا گهیدن ده اوله هینه برین قرک چاوا بله راسته 1 مليار دلار هی با 11 و 12 يعني هادن هر چند بیا با 1.3 مليار هادبان بس 1 مليار دلار او جيبش 150 برميل نفطين هات يا امضا كنا برا وزير نفط عراق فدرال وهرم كردستان وهي بو ايك جيش سال 2014 تنها موچه 580 مليار هادبونه هناردن بس باش ابو جنه هادبو هناردن اللي بين استحقاق هرم كردستان سر عراق فدرال سال 2014 16 تريليون ما قلتي لجناك يهات يا دست نشان كرن ونينار هر دو حكومتنا يدفتشون او بيجن با ونفط كيفابر ما ظن ونفط فروتي وتصدير كيلو باري وريقتي اف گومان وان هين حكمت هرم كردستان جي برسبت بو هين دهت اوش كرم كن دهت ديار كرن كاچت استحقاقا بيش انك تسويه دهت كرن طبعا سال 2014 حتى 2013 باري هي سر عراق فدرال يعني بيجي صالة 2007 ولا حتى انه يعني وزارة برجري تيتا برنج هرم كردستان ونهات يدان وزارة بيشمركي عيني وقت مستحقات كومبانيا صالة 2008 حتى 2013 و 14 او مستحقات جناهات ندان افجي مستحقات قالك بترو دولارات تنمية اقاليمه درست هنا قاشنا حتى وزارة يا الصحة يعني وزارة الصحة حتى انه كيك تريليون يعني دينار وك نفقات حاكمة درسته درمان نجاشتنا اف اردكاريين كو مستحقات الهرم كردستان الجل حكمت عراق وفترة حتى مسألة جنمي وحتى مسألة يان سدا يعني جلك بابتن هيرت هين وجلك تقول امجين كوب باشا بالجهر كردستان ابهمي او لجنة يا طيبت وين نينار هر دو حكومتا يترش نخوره دست نشان كرين ما بشه شيء ودتو يا بتخلص كان تسويه تكرن زور جانا هاتنا داعش دا بو پارێزگەها میسل و ئەم بێژین دەستە سەرکردنا پارێزگەها میسل بگشتیش لایە داعش و مەدی چەند هەیڤێکی چوون بۆ جێ پارێزگەها میسل تاتە هەناردن و مە هەمیاژی دیت چوو دەستێکێدا و بەر و واژی چل وی خەلکیت کرد و ئەو ژیان بێژین چوو دەستێ داعشدا هەر روی دەمیژیدا بۆ هەریما کوردستانی نەتات یعنی هیچ تشتێک نەهات ئەرێت نەظەڕەوی وەختی یا حکوومەتە عێراقێدا ئەری هەریما کوردستانی چ بوو امش داعش خرابتر بوين بو چی نتات اری مهمی آجزانی نهاد هین وکو اندام پرلمانی تایبت یکون سرب في لجنه و اواکو آبوری و برهنانی هوا چکر یکو اف دنگویا بلند ببیتن بو ناسین هریما کردستانی برانبر پارزگه هکی وکو یا میسل کوب تمامی جیر دستالات داعش دا راسته وقت داعش هات این چه پارد نفپان قده همی چون چه نفطال وان دفرن كتنا جير دستي او هميجي كتنا بجواك دهاتيك بدست داعش دا بس او بوليتتا هنارتن راتبن فرمان برابون يعني راتبن فرمان برابون
بريكا قال انجمن باريزگهن راسته بس او دیوکی خودت نش ما کی بجی دیده فرمان بریان داده بچک بله او بجین او حقد و کراهیت او دجاتیاک و یا حرم کردستان تایبت او پیشکتنا حرم کردستان دست خوب ایناندی يعني ديار برينا باش بجهر ما كردستان دراسته دیار کردن و وقت نتنارد اوانا قلت من نفط نب ما نفرای کریه امجی برانبری باش بجناه نرین على اساس اكو ابا حطانو ك بارزگاه میسلو یا نه انبارو یدی هشتر جر کنترلوانا او بریارا دانوانا دیو بریارانا بس با و جنبت او مجا بده يعني وي اشكالات كانت كو حتى كيش حدي يعني تناقضات حكمران ياخذت كان ابد داعش وتيرون البندسته واجر راستيجي اجر بيئته داعش نبال من بارزگاه نشيان به نشيان بميننجي بس موچن وانو تدان بوجا وانو تفريكن اسخونو بين بودجات تفريكن تنها موچن فرمانبرن وانو بريكو بارزگاه تهنا تنسيق كابو چنكو پاره نه هات يصرف كن كي تدبير بوي او پارن وان پارزگاهانات يصرف كن نزدیک 3 تریلیون یه تدبیر بوی بو افساله بس موجين فرمان برا يدخانا نشينا ين ابيت كارديان وتا تهنارتم بريكا چه هبريري و هرم كردستان و عيني وقت هرم كردستان نورد گردن اف خاله همي گریدای بوم سیاست مالکی و او سیاست کو دجی هرم کردستان و برجوانی هرم کردستان اوانا مرم به بون کو يعني هر ملاواس كان وهر ما بش كان بس نشيان إرادة خلق ما خراجريا خلق ما راستي خلق ما خلق جلك يعني فعلا طنقافيا يلقى قيادة خو يلقى حكمة خو وديار بو إن شاء الله في قيرانا هات يتشكرن بشتي أف يعني نمانا مالكي سبب أبو خلتي تكرين يعني ها أبو سبب نمانا خوجي كود فيا ولاتا سيجب مينتن أجر درست حكم راني كربو أجر حق خلق دابوي دو همین کشنه بود بله جناب توکو پارێزەرێک پاشانم بژین وەکو ئەندامێکا پەرلەمانی برینا بودجەی یانم بژین برینا موچێ خەلکی و قوتێ خەلکی ساڵە 2014 دبینی ئەvەت کەویتە ژێر کیش بەندا یاسایی بە ئەف کەسە چاوا دهێتە هەم بێژین دادگەهکردن چاوا دێ دیو چوون بێتەکردن چاوا دهێتە تۆمەتبارکردن راستی اف لجنهات دست نشان کردن و شتای هر دو حکومت آن و اوه بجین صلح کردن آن تسویه کردن یا استحقاقات کد انجامت و چه در کردن بس از خوشی شوانا حتی من نویساجی يعني از دعوی تقدیم کم برنبری محکمه فدرال سر برنه بشه جرم کردستانه چون استحقاق دستوریه ماده 121 فقرة سيد بيجيتن كو هر هرمك آن بارزگاه حد صايك بهتا دست نشان كرن تحدد حصة لكل أقليم أو محافظة من الإيرادات الاتحادية يعني كوش إيرادات بهتا تحديد كرن أو دهاتي يعني أو حصة قوري مسؤوليات والتزامات إداري وداري كبشيت برابطن يعني أبى استحقاقك الدستوري شو ما نفط هبي شو نفط كهمي بارزگهن عراقي نفطنينا هم يدهاتينا بس باش خوارد كرن يعني اگر نفط الهرم کردستانی هاتی آشکار کردن 2007 2008 بل هنگه نفط نهاد بود دیار کردن وقت دستور جی پسند بوی دستور بیجتن بیگ به بتاعین حقوق الحاليه يعني حتى ماده 112 تبيجت الحقوق الحاليه بیگ به بتا اداره کردن اداره اون حقوق يعني وقت 2005 وقت دستور الحاليه وقتها بن يتما نهاد بنا كشف كرن وديار كرن صالونا 2005 ونششه حفتش نيكوهاتنا كشف كرن ويجل ديف دستوري وديف لو مركزيه اف بوچونا هرم كردستان كو بوري تشيكري و برهم اینا و كو عقد جهات نيبرابن كرن قال كومبانيا هر چند دام بيدانش حكمه العراق فدرالات كرن اول جا قالك دجي عقدامون دجي جريبستابون باشي اقرار كر دجي تصدير جي اقرار كر فروتن ما اوانا دي فروتن بريكا هرم كردستان آن شركين هرم كردستان آن في بريكا شركة صومبو أبنو كيف ضمن بريكافتني أكو بريكا فروت نوي بس همي هذا دام بيدان كرن إقرار كرن كو فعلا تصرفات هرم كردستان دستورنا وقانوننا تشكو استحقاقها كرسم محقق يعني برمري محكمة فدرالية بس كرد همي كوفا يتهندنا
هاكو بيجن لا ينجرين صلحينا وبوشينا وريكن يعني هاك بيجن كمبيوتر بشين يعني ريك خوشكار بن بو نجاحاتها همي بروسا كبر بخير باتشيتن زوجة حيدر عبادي قلت ازبر بوشي باتشم ام جيت هوري كاري دي ساكن كدت لين زوجة نجيب خانم فيدي مايك بسيارش جنابي تبكم كرتي قالك هز دي بيجن چجاره هرم كردستاني يعني ام بيجين دماچو بيت سردانه يجيبو لاي برسين حكومه عراقي او سردانه هندا دل فره نبوه هر ايكي خو ام بيجين تشتين مازن ديتي لو نگشتنا چه چاره و هر دیمایجی خلق بو ضحیه لی دیمایک سردان سرو که حکومت حریم کردستانی کو چویا دفع ام بيجين ورئيس عبادي دیار بو کو صلحك چه بو کیف خوشک چه بو و کنیک چه بو لو ما ام گشت نبی چندی اریت بینی او سردان برینو که هر ایکی خوب مازن دیت یا لوا چاره سری نبو یعنی بیجین اواکو ویگاوی چه بو کو ام بیجین نخیر اوا تقبلا منکریه و آخفنین مبچور نگرنه اوت خالد بوینه سردان دیمایی که بوی ریکه چاره بو چاره سر کرنا همی کشه ناوینا مو و حکومت عراقی دا سردانا شان ده هرم کردستان بسروکات یا برئیس نجیروان بارزانی سروکی حکمت هرم کردستان کوچویا بغداد و افریقا نهات یا امضا کردن بو چاره سر کردن کشن دارید بو جا 2015 برای کشن دیش تایید ماین بس اوارک خوشکره کو کش ماده 140 مای تواتي كيشن كو يتوازنت ماين وكه همي مؤسسات سلطة فدرالي كرد نزبونا كيمت دا لازم إعادة نظر بتاكرن كرد جي خوبينن مسألة أو قانون كو جرينج بينا داناندن بريكو فد أني كو بيجن تشسبوندن دستوري ولا مركزية فدرالية قانون نفط غازة قانون محكمة اتحادية مجلس اتحاد حتى انه ك يلنجا سلطة تشريعية يعني تا مجلس النواب هي تا مجلس الاتحاد نينا يعني أي ديتا مجلس الاتحاد نبيد معنا تا تشسباندنا سيستم فدراليته وكاكو بيجن وقت تطبيق تاني نينا تنهاد سر قاغازنا الدستوري بس جباجي نبويا بس او قانون در كيف بيتا جباجي كرن هذا همي تاكيدان ده وفعلا حكمت عراق فدرالي وبرف تشسباندنو وتطبيق كرنا دستوري جدا او كوفون قانون بدر بخيت مساله قضائيه مساله قال كيشين دينا بس او ركفتن بو چاره سرکرنا کشین دارید بو جا 2015 دا و هر واسا کشین داری ابد ماجی استحقاقات جی کل جناحات ادرس کرن ابندی ده هیچ تا حق وجن لیجام بلازمه بینه دی کرن و دانستانه کرن دو بشن کشین دیجی همی چکو حق کشین حکمرانی عراق هندی سر اساسه که يعني بمؤسسات نبيت وديف دستوري نبيت هر كيش بهبل زوجة نجيب خان دائما همي برف ديماي كي بتشولين فيت اسوي حقيقي دمت ديماي بيف تدفيد بو خلق ما تشي بيشي تشنكو خلق قالك جافري بيفنت انا راستي خلقي ما خلقك يهجين دي امرف حميد الخدمات وهم بكتن خلقي ما بلا باش ظانن كو نينارين مونا تشل برلماني تشل حكومته يا هرم كردستان بتون عراق فدرال بتن هدف هون اوك وبشين برجوانديو خلقي باريزن برجوانديو الجوري دستوري وقن باريزن او تشتكو حقي وانا وام باريزين كو بشين بو خلقي خب كاينه خلط راسي ام كيبين بريكو خلقي ما يعني كيف تشكو ام ظنكو فعلا او امانه الدنيا سر من ما كو ام جهه امانتينا وان شاء الله صار 2015 بشتي هالنظر كنفترة كما أفريقنا كسراكيبو بس ودي فريكفتنا إن شاء الله تشتين باشت هين بجال هيبانات هيتها نارتن أو تأخير بون يا كوصالة بريدة إن شاء الله نامينيتن وأست بيجم سركفتن بو بيشمرجت ما سركفتن بو ملت ما سركفتن بو سركردات يوم هميوم زور سپاس نجیب اندام ولجنا دارایی و آبوری الپارلمان عراق زور سپاس بوده که تو افرو کمیوان بوی گلمه تا اما زنکرین هیویا من و همشیابین هندک پیوین مزگینیه یندل خوشکر بو خلقی خو همیا وگو هیزین زور سپاس ولی بینن هجا خوشتوی و چند هم گشت ندی ماهی که خلق افرو که یا برنامه هوای روزانه ایوارا بادنان هیویا من و همشیابین خدمت ها بکن تا خلق کادیا برنامه جیر چاودیری خدای مازن دابن بخاطره